Tadi kamu jaringan nale? Akhirnya saya masuk di acu. Belum bisa sedikit lagi. Sedikit lagi. Oh, jalan cuki. Kita datang habis toh? Iya. Malam baru mau ke sini, namun kita mau ke malam. Pagi jam itu. Pangki Pak Bungi sedang dawan datang di Pak Golaki randan di podok tak kita tuan timbuk lise na bok maalo mon tikulak di randi lulangan pakatuntungkan mengkaurung masih di uriwan malabita bela namanda apa toro makamban masih rimana Pak rala makamban bukutang si piadiran tu marasan limbung nataranak di balaran nampak kang salah suka nalolo patiran tiang tuyu kang pindaurana angga to dipobukon na buangin to dipotarong ko na asik to dipololo na indana angga to dipotandok tarangga na tondok dipopangkang na pangleon pangloloan sangka pangosoran do tilani patendeng sereng-serenden tu nariatan nun pategaru gaampulin bang di sumisong turumin tuara diwatang di kalita to kumakamban ni manitang kitang kilampi na masiri manapa imanitang di karatuin na tangan nampak tanggung timaranga pangalisuan narantian tuyu kada tisalaran dan sampati kanan bisara palinda sumalang tapo urong ilangan unting batang pun wasili na sebu pundung narik kita siyong tang lempang kaliling laki ko minto na katang palambiran katang paupuran kiku ada dika taban ni madiung bating da takang kanan ni matu pe inawa da na toro pakundung pokok di batang madikalita da na nenne patang dewaka di dondon to batang da lah birakanat ke umbe susuki batang dikalita umbe edo katonan ki tondon to batanta unno ko ki manitang situru mabayu sille taun nisong ki manitang sipododo mododo sangkalam mata ki ko tang latapukin allo sule ba bana lembang tang latapuwakong kalambanan tibalik to dalo wakata sangadin na tapatur ronelong bangi tondonan tondon nalalang ki lambi ki katonan padang tapau nisong maya-maya pantidakan ki undete ki pasaparan mata kali namanda sambo batun na bintin tanak karurong na den no upa tapo upa paraya tapo paraya natutumam parara atau damay tangan nalangi puang titanan talu damay masuang gana to paunganan tontong laun pura ki way sang pindan laun pipik ki tanatak sang gori-gori tatontong masak ki mahiri mana dinding masula nasang kede tualo pada kede tuata langan bulan pada langan parayanta laun nala tong lona sugi laun kala paparaya mak lalusun nayan la tapatanan rapa matali kaduan tala tapari dan maya-maya masuli pakaran intah ki toling marorongi ki tanda malesoi tanda buktunta sholat demai pempatuanta yamatu kamisaran kasinuran papak nadea kamisaran kasinuran papak nadea laki mempatu lagu papak nadea lento durian lampio mempatu sanene tidak batu DS Tandiayu lamai durian lampio mempatulah ke bapak Nadia keluarga almarhum pendeta DP Sumbu keluarga almarhum pendeta DP Sumbu Makassar mempatulah ke bapak Nadia Sitaruna Senik Desi Nenek Desi waktu bapak Magno Leadu mempatulah ke bapak Nadia keluarga dokter Daniel Sau keluarga dokter Daniel Sau waktu Senek Aka Surabaya mempatulah ke bapak Nadia keluarga almarhum Nenek keluarga almarhum Nenek kita Benteng Depok mempatulah ke bapak Nadia Senek Lai waktu Sumama Benta lihatung mempatulah ke bapak Nadia keluarga Agustinus Rantelembang keluarga Agustinus Rantelembang mana
Manado Mempatulah ke bapak dia Bukti Ketua Bawaslu Toraja Utara Damiran Tebau Mempatulah ke Mama Nadia Cita Luna Opu Bapak Makassar Mempatulah ke bapak Nadia keluarga almarhum nenek kita Kamali Mempatulah ke bapak Nabayu Opu Bapak Makassar Mempatulah ke musuh anak kebakar Insinyur Penolongus Taleho Bakti Bapak Nadirna Tertomas Makassar Mempatulah ke bapak Martin Bapak Nabayu Sekarang Elpin Patango pasal baru Magalo Mempatulah ke bapak Nadirna keluarga almarhum Latua Seekor Lapanda Rampong Pantai Sur Yeka Lumembang Leapung Sangala Mempatulah ke bapak Nadia Citaruna Mama Indri Lampio Mempatulah ke bapak Nadia Bapak Naredi Lamai Leapung Sangala Mempatulah ke bapak Nadia Citaruna Egan Sola Adina Diomai Bali Mempatulah ke bapak Nadia P. Martin Paramban Makassar Mempatulah ke bapak Nadia keluarga P. Nasri Liatu Mempatulah ke bapak dia P. Wahyu Makassar Mempatulah ke bapak Nadia Rilianto Kapu Kalimantan Mempatulah ke bapak Nadia keluarga P. Nesri Makassar Mempatulah ke bapak Nadia Senene Eko Bebo Mempatulah ke bapak Nadia keluarga keluarga Nenek Ode Liatu Mempatulah ke bapak Nadia Masarce Liatu Mempatulah ke bapak Nadia Ani Sola Amos Lamai Liatu Sangala Mempatulah ke bapak Nadia Ateng Lamai Liatu Sangala Mempatulah ke bapak Nadia Nene Erdik Liatu Mempatulah ke bapak Nadia Pendeta Amos Kapu Tembamba Mempatulah ke bapak Nadia Sene sining Lamai Liatu Sangalak Mempatulah ke bapak Nadia Immanuel Angin Sola Adina Jakarta Mempatulah ke bapak Nadia keluarga Frederick Papulu Jakarta Mempatulah ke bapak Nadia Bapak Nasepri Tiaka Mempatulah ke bapak Nadia keluarga ni Anti Liatung Sangala Mempatulah ke bapak Nadia Ani Sola Amos Liatung Sangala Mempatulah ke Mamana Asron Sitaruna keluarga almarhum Frans Tandiayu Saud Jakarta Mempatulah ke bapak Nadia keluarga almarhum Leonard Magintan Samarinda Kalimantan keluarga Neni Aldi Minuman lo lagi bosku. Mantap. Oke, jas dulu dengan lo. Pali Susumbu Makassar keluarga almarhum Agustina Pasau Diomai Malang keluarga Immanuel Ani Sola Adinda Jakarta keluarga Frederick Papulu Kaliran keluarga Dr. Daniel Saud Surabaya keluarga Agustinus Lembang Bapak Satria Manado keluarga Makassar Mintuk nato Mempatunasan lako Bapak Nadia sama 22 rombongan Sitaruna Bapak Wahyu Makassar Mempatulah ko Bapak Nadia Martin Paramban bagi Bapak Santi Makassar Bapak Nasri Liatu keluarga Bapak Mercy Liatu Rilianto Kapu Kalimantan keluarga ni Ode Liatu keluarga ni Eko Bebo Ani Sola Amos Liatu Mama Sarce Liatu Sangala Atem Liatu Sangala Ne Erdik Liatu Sangala Ne Sining Liatu Sangala Ne Desi Batu Pak Marno Liatu Sangala Ne Telai Batu Bentar Liatu Sangala Yeka Lumembang Liatu Sangala keluarga Bapak Yesi Liatu Sangala
keluarga Pak Dika Kalimantan, keluarga kita Mama Gedi lihat terusan mintu na pasang prokarua rombongan, mintu na pasang prokarua rombongan, lamaya terusan mempatunasa na Bapak Nadia si Karuna si nenek payu betul mempatun ke Bapak Nadia nenek intan dia menirembo mempatun ke Bapak Nadia nenek payu nama dunia mempatun ke Bapak Nadia si Mama Tunu mana mempatun ke Bapak Nadia nenek geri lo mempatun ke Bapak Nadia dia Mama Anjas Durian Lapio mempatu lagu Bapak Dea Ponggeri Durian Lapio mempatu lagu Bapak Nadea Andalia Saka Makassar mempatu lagu Bapak Nadea Mama Andro Mangkala mempatu lagu Bapak Nadea gitu oleh Mama Andro Makassar mempatu lagu Bapak Nadea Mama Andro Makassar mempatu lagu Bapak Nabayu waktu Bapak Martin Sorle si Taruna Karito Papua mempatu lagu Bapak Nadea si Taruna katungkunan kamarintinana Handi Rantelino tungkunan Pak Pulungan Liatu dan kemarin nanti tungkun matukunan lagi tutun kaburo untan tata sikir dalam makaban tungkun ini pulawan ibu kutang sediran rampung rangkaian suruh katungkunan kamarintinana Nenek William tungkunan Pak Pulungan Liatu dalam komentar namanya tutun kaburo lako si Mama Ayu katungkunan kamarintinana Mama William tungkunan Saribang Lea dalam komentar namanya tutun kaburo lako Glenn Soreng katungkunan kamarintinana Yusuf Pasau Inado dalam komentar namanya tutun kaburo lako Bapak Kinaya katungkunan kamarintinana Mama William tungkunan Saribang Lea dalam komentar namanya tutun kaburo lako Dea Sitaruna katungkunan kamarintinana si Bapak Nareni liatung sangala dalam komentar namanya tutun kaburo lako Asrom katungkunan kamarintinana keluarga Robi Pulung Batu Bapak Dian Jayapura dalam komentar namanya tutun kaburo anak temate katungkunan kamarintinana keluarga Denis Pulung Ia Hugimo dalam komentar namanya tutun kaburo lako Dr. Andus Martin Soreng katungkunan kamarintinana keluarga P Pulung Polopo dalam komentar namanya tutun kaburo lako anak temate katungkunan kamarintinana keluarga Nenek Aam Batu Mama Nona Paku dalam komentar namanya tutun kaburo lako anak temate katungkunan kamarintinana keluarga Ursam Pak Marlin Haya Hukimo dalam komentar namanya tutun kaburo lako Bapak Bayu katungkunan kamarintinana keluarga Bapak Aam Paku dalam komentar namanya tutun kaburo lako Bapak Nabayu katungkunan kamarintinana keluarga Bapak Aam Paku dalam komentar namanya tutun kaburo lako Bapak Mega katungkunan kamarintinana keluarga Karampuan Bapak Katong Sepenggapanan dalam komentar namanya tutun kaburo medan kamarinding kirim kulay sarak karampo metua katungkunan kamarintinana YS Mangalik Batu Bapak Topan bau sangalak turunan dalam komentar namanya tutun kaburo lako si Mama Nadea katungkunan kamarintinana keluarga ML Sarambu KP Kapala Pitu dalam komentar namanya tutun kaburo lako Bapak Nabayu katungkunan kamarintinana keluarga Negalang Saluran Makale Rampong untuk tentasi kira makaman untuk Pulauan Ibu Kota Masjidera Rampong Makamnya suruh katungkunan kamarintinana keluarga Albert Panangalo SE Jumai Makassar Rampong komentar namanya tutun kaburo lako Mama Nadea katungkunan kamarintinana keluarga Nenek Raya Batu Mama Batara Tundung Mandete Rampong komentar namanya
Katungkunan Kamarintinan na Dr. Yosefina Pailongan Halo. SPGK. Jomay Palu. Selamat siang. Tutun kabarong lakos si Bapak Bayu. Lagi santai-santai lagi bosku ini. Katungkunan Kamarintinan na Kenapa di sini saja Om? Kenapa di sini saja? Oh, menunggu dari Burake. Lelah. Oke. Magdalena Pailongan Ya. bekas Rampo Mitandamani tutun kabarong lakos si Mama Nadia. Katungkunan Kamarintinan na Niti Pailongan SSI. Niti Pailongan SSI Jomay Jakarta. Rampo Mitandamani tutun kabarong lakos Dr. Andres Martin Sore. Katungkunan Kamarintinan na Katrina Pailongan SHMH. Katrina Pailongan SHMH Jomay Makassar. Rampo Mitandamani tutun kabarong lakos si Mama Lia. Katungkunan Kamarintinan na Katrina Pailongan SHMH Jomay Makassar. Rampo Mitandamani tutun kabarong lakos Dr. Andres Martin Sore. Katungkunan Kamarintinan SD Pailongan Dua Kali Baru. Rampo Mitandamani Indonesia Selatan Rampo. Halo. Halo guys. Hello guys, kami lagi di Rampo Mitandamani Indonesia Selatan Rampo Mentua. Katungkunan Kamarintinan keluarga rumah ini lima. Keluarga rumah ini Di atas ketinggian ini. Bertanya Mama Clara rupanya tinggi sekali dari bawah. Kita Halo Clara, makan pararang. Makan pararang lagi. Tidak ada di Bandung. Weh. Kita di lapanya Mama Clara. Oh, Ketemu lagi. ketemu lagi. Tur aja kah? Weh, betul ya. Aduh. Oke. Terima kasih. Halo. Iya. Antere lagi. Iya nak. Halo. Kita di lapanya Mama Clara nih. Katungkunan Kamarintinan na Serena Urel Rampo Mitandamani tutun kabarong lakos. Katungkunan Kamarintinan na Serena Urel. Kenapa Clara? Udah makan belum? Makan apa kita? Makan pararang kah atau Kita makan Pak. makan pationg atau makan telur? Pararang le, oke. Selamat makan. Kami jalan-jalan dulu. Selfie, Clara. Kenapa? Bilang selfie. Simpankan. Hai. Oke Kak selfie biar dede bayinya sehat. Oh, iya. Belakang ya. Enggak, dia meditasi. Oh, iya. Kita jelong-jelong. Kita jelong-jelong dulu guys. Halo. Wih. Siapa namanya? Hah? Katungkunan Kamarintinan na Serena Nenek Manglang Halo. Katungkunan Kamarintinan na Indo Tato Bone. Rampo tanda tasik kira makamban untuk kepulauan yang utang sini dan rampo panjang suruh. Katungkunan Kamarintinan. Abe, oke. Siapa datang? Jalan-jalan dulu. Kita Kamarintinan kini mekundai sarak ke rampo itu. Katungkunan Kamarintinan na Salonita. Seni Salonita sang kalupi. Rampo Mitandamani tutun kabarong lakos siapa anak adik. Sudah makan siang. Sang karena pongkesia. Siapa pongkesia dan sang kalupi. Rampo Mitandamani tutun kabarong lakos siapa anak adik. Rombongan siapa Jepon. Siapa Jepon dan sang kalupi. Rampo Mitandamani tutun kabarong lakos siapa anak adik. Katungkunan Kamarintinan na keluarga almarhum Neng Pasar. Keluarga almarhum Neng Pasar. Pantan Makale. Rampo Mitandamani yang kini mitundai sarak ke Rampo Metua. Katungkunan Kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Pasar. Keluarga almarhum Nenek Pasar. Pantan Makale. Nanti. Rampo Mitandamani tutun kaboro lako batik Neng Pilang. Iya, nanti. Siterona Katungkunan Kamarintinan na Ibu Rita Ekaristing. Ibu Rita Ekaristing batu ketua IKT Jomay Papua.
rampo mitanda mali tutun kaboro lako sarce soreng katongkonan kamarintinana nenek Rafael batu mama Hartin tampo mengkendek rampo metanda marinding kene megulai sarak rampo mak tangkian suruh katongkonan kamarintinana bati ina minna rante burake rampo mitanda mali tutun kaboro lako anak tumate katongkonan kamarintinana keluarga almarhum SS Timbang batu bapak anda Pentaluan rampo metanda marinding kene megulai sarak katongkonan kamarintinana keluarga Mama Reski to pangi samala rampo metanda mali tutun kaboro lako sia Mama Nadea katongkonan kamarintinana keluarga Nenek Reski to pangi tumanete samala rampo tanda tasikira ramakamban untoding ibu lawan ibu butang siedekan rampo matangkia katongkonan kamarintinana sia Nek Egaleto rombongan sia Nek Egaleto sangala bebo rampo metanda mali tutun Bapak Nadea katongkonan kamarintinana Bapak Argi Pak Joni Paulus Jomai Makassar rampo mitanda mali tutun kaboro lakosia Bapak Anabayu katongkonan kamarintinana keluarga Nenek Lomo Lombok Sepon rampo mitanda marinding kene mekundai saraka rampo metua katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nek Tomiling tongkonan baine tonglo rampo metanda marinding kene mekundai saraka rampo metua katongkonan kamarintinana keluarga almarhumah Kristina Ramdanan S tongkonan Patu Lea rampo metanda marinding kene mekundai saraka rampo metua katongkonan kamarintinana Papa Ria Domilea rampo metanda marinding kene mekundai saraka rampo metua si Taruna si nenek nalaso daya minum tete mempat lo bapak bayi nenek naso si nenek nalaso daya minum tete mempat lo mama ada Mantap. Ini tamu dari mana ini? Oke. Mantap. Oh iya. Oh atau kesana ada dia. Iya. Halo. Iya. Daya memiliki tak tahu lagi balusnya mempat lo bapak anak tadi minum madau pak bapak anak dua tahun mempat lo mama dia rini daya pula mempat lo mama dia keluarga bapak ini Arya Rampo itu keluarga desa UPT SDN 7 Sanganla Utara Lamai Sanganla Utara mempat lo Asro keluarga almarhum Nek Palungan Pak Nek Pato Simbuang Kurake Rampo Mantap kau marumbangan om? Angka. Oke mantap. Ada kabar lo? Ada deh. Oke om. Ambek Naranda Kupa Lembang Barete mempat lo bapak anak adik keluarga Nenek Adi lagi mempat lo bapak anak dia keluarga almarhum Leonard Moneta Kita di lantang bagian sebelah barat ini pemirsa. Sebelah barat tongkonan. Kita jalan-jalan ini kita bertamu lagi. Kita mungkin lantang ini pemirsa. Mantap bosku. Oke. Saya bertamu dulu ke Oke mantap bosku. Sebentar nih tawag lantangnya Berlin dan didapat. Oh di mana nomor berapa ya bosku? Di lantang nomor 42 kita.
yung may palupo, mga ano, Buntao, Pak Pilya, Dumaylea, Pak Sita, Boni, Puri, Lamay Boni, Pumanggao, Dumay Patua, Siana Nenek Rara, Lamay Boni, Oke, Om. Mintu na to Selamat sa makan, Om. Pulo Minum lo. Mintu na to sa Pulo Mintu Konasan Asro. Seterusnya kerongkongan Kamarintingan na Otorambak. Sang seterusnya samping karena Otorambak Jomay Jaya Pula. Ragu minta kali turun kapal ako siya mga anima. Lagi pula sa sima sa narata paganti ng Pulawan Pakikang biasa itu di Batam di Kalita di Kapin di Pulawan ni Bandung Batangka. Na Dari sentuh kami Kota 46 ini guys. So, Kubur kami na kumarapo. Rokasulen karata kasulasan. Lagi buah di rumah buntu balik kita ni para mungkin di Kalita. Angka kita harap kapan berputar sepi dengan nanti kemarin pada ulang kasulen karata. Tabokaran kalau ini betul-betul tapi belum apa yang pernah dipakai. Kumarapo. Sekarang ini latana yang dia mengatakan komentar dia ulang tahun dia ulang. Pain yang keluar ke masalah sama dan kematian yang narang keluar kasih kematian sangkan tandung kalenaran di timang 50 sang lampa. Halo. Tapi maaf pesaning kalau kita ragu pula main lampio. Kami tidak melakukan dunia tapi pilih sungai. lakukan di sana nih. Yo na marasa na po kaso lang mati karapuan. Mati ti matorang mga babangan na talang parmasangka. Tapiran itu lang po kula tama may. Haris Sudarmo, Timika, Papua. Siapa motegi daya maya o gading lilikira paluso. Nicodemus kiling ngalo. Lo may patengko. Keluarga almarhum lagi ngalo. Lo may patengko. Keluarga PT Tandilino batu siya din Pantan Makale. Keluarga PT Tandilino batu Korpus Pangalayo. Yung may Poliwani. PT Tandilino batu siya din Pantan Makale. Keluarga Nenek Pandi. Dio may pare-pare. Siya Nenek Nalaso. Daya may mandete. Nenek Laso. Daya may mandete. Yo, mangkan na mo din. Mangkan na mo guys. Oke, mantap permainan. Oke bosku. Wah, semangat. Semangat bermain. Main game. Wah, ini game berhadiah ini pemirsa. Game berhadiah. Apa Tidak Ji, tidak dipilih Ji. Oke. Mantap Messi. Ya. Wah, Messi TV pemirsa. Ya. Wih, luar biasa juga ini Messi. Ya. Iya. So, mantap, oke. Mantap. Kita ditentangnya siapa ini kah? Nenek Mangko. Oh, lantangnya Nenek Mangko. Iya. Oke, kita di lantangnya Nenek Mangko pemirsa. Nanti kita lanjut ke lantangnya Nenek Baskom. Keluarga Lea ini. Oh, dilihat dari Lea, Le? Iya. Wah, keluarga dari Lea. Jadi dia nanti almarhum ini akan dipindahkan ke Lea untuk dimakamkan. Ya, betul. Iya, ini rombongannya Messi, guys. Iya. Hey, Messi TV, mantap. Ya, keluarga Nenek Mangko. Oh, Nenek Mangko. Oke. Oh, keluarga Nenek Mangko dari Lea, pemirsa. Jadi nanti almarhum Jo ini akan dimakamkan di Lea. Iya. Nanti tanggal 10 kayaknya kita kesini ke sana. Oh. Weh, Kopiko sudah Mika di Tinggoro itu. Kopiko tanduk. Oh, belum. Belum kayaknya. Ya, tapi lagu kita untuk mengarah persoalan asam. Anak otomatis, seluruh otomatis, lagu kita penerima tamu seksi budaya. Depa tamu lah. Tahu gilor main deh. Tahu kelur main. Depa tamu lah tamu pemirsa. Iya, depa rombongan. Mungkin ini rombongan terakhir atau rombongan kedua dari terakhir. Kita tunggu saja. Seperti
seperti apa rombongan berikutnya masih banyak Kak, atau karena padat sekali ini tamu pemirsa. Ya, orang Iya, Surabaya ini Bapak juga semua. sudah tidur. Jangan-jangan Bapak ini sudah mabok. Mabuk. Bapak juga sudah tidur. Oke, mantap. Oh, padat tamu di lantangnya sebelah selatan ini. Di lantangnya tidak tahu. Halo. Lah, lama pengunjung kami tentang. Iya. Oke, hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat. Iya. Di lantangnya kita siapa? Kalian ini. Oh, Lea. Lea. sama. Oh, masih dari Lea ini. Memang kok ini. Pendek. Oh, nih. Oh. Ya. Iya. Di sana itu dari Balepe. Oh, dari Balepe. Oke, baik. Dari Balepe. Jauh-jauh perjalanan ini kalau dari Balepe ini. Oh, mantap Om. Selamat siang. Oke. Wah. Tapi sih gila. Sini lihat tuh. Iyo, enggak tutup di mana? Ada iyo. Tarik. Iya, betul. Dimasukkan di petanya Lea sama dengan Nema. Oh iya. Oke. Iya. Nepa ini akan dibawa ke Lea dimakamkan. Tamu mereka tamu, apa? Ya. Oh, nambe kailan naman nasa mo te. Pelaku. Harap. Wah, kita di apa? Dapur umum. Mantap sudah itu. Wah, mantap Columbus. Oke, baik. Luar biasa kita ini pemirsa. Kita spill dulu Indo ini guys. Halo. Wah, mantap luar biasa. Halo. Tanda. Kantong plastik ko hindi. Bisa ka di patamay. Kantong plastik. Bang naman. Den. Ay, bang naman. Laku patamay. Den kantong plastik. Haris Sudarmono dibuka pada kita siapa yang balik sisi Weh, nabudalo kamu tahu mi tanta. Ele. Weh tanta. Nabudalo kamu niala. Oh. Oke. Selamat menikmati. Mantap. Weh. Oke, betul. Makan. Weh. Mama juga makan. Oke, mantap. Oke. Oke, kami turun dulu, ada tamu. Ada tamu masuk ini, guys. Oh. Wah, tulah dilambi siya pirok pati pemirsa. Wah. Weh pemirsa. Den tamu-tamu yung. Oh, ditamay ki. Ditamay ki tayo dilambi dia, guys. Weh. Mingkarapa Badira. Mingkarapa Umba ira. Diumba padang di Mengkende Mingkarapa lemay yuni baseraninda pangkarana padang diko wali-wali pangluluwanna padang di Paluan segala ketulusan segala keikhlasan Segala. berjuta harapan dan waktu yang terluang Oke, baik. yang kita lakukan di halaman bersimbah air mata ini dari sahabat kerabat handai tolan anak dan almarhum dari lubuk hati yang paling
menyampaikan apresiasi, menyampaikan ucapan selamat datang, ucapan terima kasih atas kehadiran kita berbagi duka bersama dengan rumpun keluarga. And finally, for all of guests, for ladies and gentlemen, especially for all of visitors who came from foreign countries out of Indonesia, from big family of the funeral, especially from son and daughter of the dead, want to say that so many kind became here, so many the best attention and support. We have nothing to do the same to satisfy all of you. But so kind from enough, just we say thank you very much, and with holy pray for King of the heaven to keep all of us in bliss of glory now and forever. Karampunta katongkonanta di timang gulorono di randetala maau tangkelesoan. Penyedo barang panas. Ano lah? Bapak aku. Yo na para lui bapak kayu. Adik bapak aku. Nah, saya penyedo barang panas. Atau yo protokol ini guys. Weh, lah aku foto nana sana. Mau dijual dulu. Terima kasih Pak John. Weh, sampai. Ya, oke lah. Kasih ya potret ya. Sini om. Sudah, oke. Keren, biasa. Tang dia mau ke Melipia. Nah siapa? Halo. Mantap. Lagu kita sapiri tu mak parkir do tongkonan pokok lantang langan sebelah barat. Tu kita mak parkir do pokok lantang sebelah barat. Dotok tongkonan DP 8763, DP 8763 CD, DT 1669 CB, DD 1185 MK. Iya tapi ta pasti kita nampido na minta matu mobil pam. Iya kita lepa 87
DP 8763 JD, DP 1669 JB, DD 1185 EK. Iyo dapat sekitar loh pido na bisa minta matu mobil pam. Petang kaboro lako Papa Anabayu. Petang kaboro lako Papa Anabayu na hindi pa jomato pasampan. Om, ada salam dari selfie. Selfie Tandilero. Oh iya. Salam di Finlandia. Iya. Oke. Di- Salam balik. Hah? Salam balik. Iya, salam balik. Tidak Di- perlu ke peradilan tangannya ada di situ. Iya. Mamanya beda. Finlandia. Derete bende la diben ene tibate Papala ida may patate Papayo to Warrior to
Oke. Kita jalan-jalan dulu pemirsa. Kalau sudah tidak ada tamu, kita jalan-jalan dulu ke Arakan dulu kita guys ya. Kita apa? Apa ya? Pak bertemu. Apa lebih kami? Sing. Sing. Balen na lasing. Wah. Dalam tahu tu Pak foto. Apa ya? Dalam kita Pak foto. Saya mau foto. Yo. Oh. Ditagi mo kita guys. Pandas lagi. Lo sila mo kami raka? Yo. Yo, sila kami. Sebab kipator tibay. Oh iya. Yo. Semangat Indo, teman lambuk, mantap. Woi. Kamu lah. Iya. Wah, selamat makan. Selamat makan siang. Oke, Komande. Selamat menikmati berkat Tuhan. Oke, berkat Tuhan luar biasa. Hari ini kita di lantangnya siapa? Mama Arnold. Oh, Anda Tato. Oh, Anda Tato. Kalau di sini Indo Lai. Oh, iya. Oke. Mantap. Ya. Tabe Om. Ya. Halo. Kumande. Oke. Salam Kumande. Lanjut lantang yang tadi. Lantang nomor berapa lagi, Bosku? Kita di lantang nomor berapa kayaknya? Kita di dapur, guys. Mau basi piring. Lo lagi mau basi piring. Solo Kumande. Iya, Solo Kumande. Oke, baik. Karena sama jaringan nih. Woi, macam-macam. Macam-macam dari sini. Dari jalan tur bos mamai. Ada kakak menonton itu. Orang Waduk semua di sini. Main selfie. Oke. Iya. Mantap. Oh ya mantap. Iya. Oke baik. Oh iya. Oh. Halo. Iya. Salam dari Lantang. Lantangnya mati guys. Ada kakak menonton itu Maya. Halo Nasi. Mama. Iya. Ada kakak menonton. Halo Masih kesana juga Iya, halo. Tante Sangga, tante Serepan Mantap. Weh, paling seru. Oke, ya. Kita dari Oke. Mohon untuk diparkirkan karena ada mobil lewat. Sekali lagi dimohon kepada pemilik kendaraan atau sopir. Ah ya, lantainya selfie di sini lah. Oh iya, oke. Oh. Iya. Oke.
Oke, mantap. Iya, woi. Oh. Oke. Oke kak. Oke. Iya. Ah. Halo. Halo selfie. Iya. Salam sehat. Iya salam sehat. Iya, semoga sehat Halo semua. selfie. Halo selfie. Oke selfie. Oke bye. Oke, pemirsa, kita kembali ke halaman. Kita di kota. Kalau Sudan itu kabupaten, kita kota. Kurir semangat, oke, kurir semangat bosku. Selamat. Nanti kalau kita raja baru kita ketemu. Oke siap bosku. Sampai semoga sehat semua. Semoga kita sehat selalu dan bisa jumpa-jumpa. Oke. Tarapa apa satu? Yente uruteno laki pamale lako tokonan. Taperangi. Yate na dulu teken lalu lako tongkonan batu saruran lea. Tamale itu rapuna tamaliangan nih. Boleh anda naman dari pamale. Ya hati-hati lamane langan tongkonan na salasa do simbuang do purake. Ya teh ulun na nadulo tekken inde pelendong piurang na bayu sola adina lalu tama tongkonan bone kabisa papalimbangan bone kabisa tama besoma ita ya tiatena lalu reke tongkonan upu mandete ya naleki neteluta besoma ita ya te na dulu tekken te uteno te pelendong na siya piurang na idea solarina lalu tama tongkonan durian lan sagala kaya ano ta bayari batu tangkat tawa pisomay ya tena lalu ako tongkonan batu batu tokore tawa pisomay tale na yetine dari kurang nasi buah na salasa ya to nanina salenda tawa benar
Nah, tapi tak ada juga otomatis kok kena di salu-salu nanti. Panggil salu ke. Hai. Termasuk tandukuna. Tawan na lain deh. Maka kumanda. Tawai dong orang pola kotong-kotong. Ini kumanda. Tamanin na lain. Sampai ke makaburu. Oke guys. Kita tidak boleh Maju terlalu bunga toh. fokus ke sana ke bagian daging Disuruh karena ke karungkul. banyak darah di sana guys. Halo. Halo. Cucu almarhum atau cicit? Cicit. Cicit. Ada cici, ada cucu. Iya. Di MM Teraja News, Pak. MM Teraja News. Oh, Iya. Raja oke. News. Dari sebelah komponen rantai Kelurahan Kamali Pentaluan. Saat ini sudah hari pertama matotongkan atau penerimaan tamu. Ini rombongan yang terakhir mungkin yang di dalam. Ko tole makadabe siman penduan tole roko sulen kararana. Angkat to di popak buntuan ranu to di potane te kasale. To di pupuk na buangin to di potarong ko na asik to di parong na Dewan. sendana. Hari Natal dan Tahun Baru, semoga harapan dan mujizat To terjadi. ngarasan ari atan te garuga ampunan pangadisalisan ka dalam dang Luar palelian. biasa Pak Dewan, Pak. Terima kasih Pak. Kung kala paparaya tanda malina. Ya. Te daw lalong siyoso. Usaladang tuding kaluwana. Te daw tarapang situlan dadi. Na palimbang to riyatan nun kada situro ulang tire pangantondok usaladan bisara misabungan na lantai dayan antu walo padang ri pentaluan. Kumako belan na pura siya miki-isip pamatuwa indok kupo siya miki-isip pabanu karurungan diyong sang pilambaran bulu diyong sang kapuran panggan angga anak dadiyan bongso nagpinakan sula sige kabarang na puro kaindi na. Ada lagi pola bayu sile na dodosang kalamaan na kidiyong makan suling kararata torromen mase. Lau misum torromen tuara diyo batama di kaleta diyong mak meresalur kuma pasarandanan. Tokomo makamban ni manitang kitang kilambi na kami to mererabutan lang. Masiri manapay manitang kikarapi na kami to memponanaw. Makalima na tikada sa buko sa kapati pa ulaliyang torro makairi. Ba kupalin na sumalang diyo batama di kaleta. Labir kang temay surungan sepu tangon nisa tangan nampak tangon pimaranga pangalisuan na rantian tuyo. Natang lang mo lumpa-lumpa na sepu pundong tangalin pang kaliling na masuli na sapa di karamayin. Takala paparaya masola nasang naturo mo bakundong pokok nene patandewa ka di watang di kaleta ang Dahil gamay. palago ko pila ko tanta. Lagi kominto na katang palambiran katang paupuran kikuada di ka taban ni madiong bating datakang kanan matu pe inawa. Labi tang latapokinan lo. Sule ba banalin bang tang latapobo kong kalambanan tibalik to dalawa kata. Sangadin na kiulambi ki katonang padang kiundete ki pasaparang matakali. Tapator nalalan tapasambali ni pantidakan nairi angin dibuntu na simboya wara di kalean. Tatontong si pasare tutu tamatang na langi tama parara na batara. Tatontong masak kay mairi madadinding masolang asang na kede tualo pada kede tua talangan bulan pada langan parayanta. Langan laung kanlo tangan na langi use pa lindo na bulan unala tonglo na sugi ungkala paparaya maklalosun na yanan. Na kikuha tabe ta patanan rampa taling aduan ta tapalidan suling seo kata ki kambio santung sangarara ta ki kabi iri bukti bulawan pa gantinan bulawan ta. Iya betul katongkonan kamarintinan na Haris Sudarmono. Sang nasiturusan sama tiang karana Bapak Haris Sudarmono jemaah Timika Papua. Turang pama rede nanti dong tongkon mak tokonan laki tutun kaboro lako Joni Soreng ba tu Bapak Pandi. Rampo mak rede nanti dong tongkon mak tokonan laki tutun kaboro lako Joni Soreng ba tu Bapak Pandi. Kadongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Pandi. Keluarga Nenek Pandi pare-pare rampo betanda mali tutun kaboro lako siapa Bapak Pandi. Kadongkonan kamarintinan na PT Tandilino ba tu sia Nenek Rara Pantan Makale. Tu rampo metanda mali tutun kaboro lako siapa Bapak Anabayu ba tu Bapak Martin Soreng. Katongkonan kamarintinan na Niko Dermus Kidingalo ba tu Bapak Yustin. Patengko rampo metanda mali tutun kaboro lako siapa Mama Anadea. Katongkonan kamarintinan na keluarga Maru di Kidingalo.
keluarga marhum ye kidingalo patingko rampo metang kamarinding kinin mikundai seraka rampo metua katongkonan kamarintinana keluarga PT Tangdilino keluarga PT Tangdilino Batu Korpis Tamalayu Jomai Polewali Turampo Metandamali Tutun Kaboro Lako Martin Soreng Batu Kapana Bayu Katongkonan Kamarintinan na keluarga PT Tangdilino Batu Nenek Rara Pantan Makale Rampo Metandamali Tutun Kaboro Lako Siapa Panadea Katongkonan Kamarintinan na Pomotegi Siapa Pomotegi Lili Kira Au Gading Balusu Rampo Kamarintinan na Yohanes Soreng Batu Lotong Dumailea Turampo mitanda marinding kanini kundai saraka tutun metua si tarun apa? Dokterando Suez Patando Telkomas Makassar Mempato na Bapak Nabayu si taruna Yenni Patando MKes Yenni Patando Master Kesehatan Telkomas Makassar Mempato na Bapak Nabayu Yohanes Lebang Telkomas Makassar Mempato na Bapak Nabayu Kalping Buranda Telkomas Makassar Mempato na Bapak Nabayu Daud Batung Telkomas Makassar. Halo Om. Keluarga almarhum Lama ba dong Om kira ka Om? Telkomas Makassar. Weh, mantap tu. Bapak Nabayu Wah dong dari Tongloy ni pemirsa. Weh. John Batung Telkomas Makassar Mempato na Bapak Nabayu DJ Master Kesehatan Ibu DJ MKes Jomai Jakarta Mempato na Bapak Nabayu si taruna Yulian Parubak Telkomas Makassar Mempato na Bapak Nabayu. Nah, di bola susimo sekarang rata pengantin Bulawan tadi panggil santung jabatan di kali tadi panggil di tim lawan ya dong jabatan tan. Ke sundunian lolokna ubud pendaunan. Jadi tanolo di mana ini di Makale bosku? Di Pentaluan. Damalina tuma rabutan lang. Toding kaluwana tumer rapurara na palimbong otorita non kada situru lan telepongan tondok. Kumako tabe ta sitiro to tapatu lante ada narante kalua. Ta melolo lako inan tu napakitangki. Oke, baik. Marate Bapak Agung teh. Bapak Agung. Yo, siapa tuh madok ke masalah Pak Rapuan? Yang tu Insinyur Theodorus Talebong Telkomas Makassar Mempato lako Bapak Nabayu. Dekon. Dempate uluteno ginde bisa solo Atena. Ya Atena dulu tekken inde. Lana sorong keluarga lako dasa wisma burake sola dasa wisma busun ta sitiro to dadu dasa wisma ta baluk kira ka ni mana bagino itu sekna sola Atena ta mape suamai. Na denduka tedi kuani na langa simbuanga na salasa ya tutau dari do talu ya teh umba kotu batina do bumbungan teh domo sete derra kabatina na tulua. Mohon maaf kita tidak bisa terlalu dekat ke sana ini pemirsa. Paseng kita. Banyak sekali darah Yang toro rabu tongkonan ko yang menenek kita. Paseng kita. Ande lulang tongkonan toko masih balik lagi domba. Lako teman-teman ki Bapak Ika kami mendedik atau umbe toko nenek tiri pura kana rambut teh. Lupa aku bukan kamu tidak nenek ke teh minta sama toramper aku teh. Sebab seduga ya kami penganggaran aku keluarga ke dek tangkai. Nana bekada mo kakang ku bayi semua kasang-sangai. Yo, yan natai ko mo may sangai satu.
La jakara na may ida nga gidi mitandai. Iya. Babai kada may mandete. Bati na lona padang. Udah kamu bati na lona padang. Bati na pulangkul. Bati na lailaw ko. Bati na garenda. Lo kung may bisa gitu sama to rampe-rampe deh. Bati na pulangkul. Yo, yan na din. Aku sangat nibaw mo kung gete na dibagi-bagi lang din sama kamu tutor ng tungkonan. Okay. Lago meku negur juma kete ni jumati. Hei, ya teh lari ben ketua panitia, Pak Kristan. Ada kopi kah? Oh, tidak ada milik. Ada pisang. Kita berbareng. Yo, ya to siuno todo balakan laik nina. Lamir kere-kere kento pak karak mido. Tak na kurang asar tu 20. Tak manik nakan na ada kok. Kaapa nambalang abang asia 20. Tongkonan nate tomate 20 patang 10 mi. To pada tindo pasusi misi 100. Jadi tak ada kurang 140. Iyo, kalau kita rarabu kusolan nasang tulang pakarampon boyo ke mamalik miki latiko kak bela nasundung siamo kalau pakenali pukusan tak kasale wain nak tulang padang tak kalah paparaya kiko lagu kita kemak rapu tu napatu tabe eta penting ayoi tatamui te rarabu kuntalan tapan okok menlongi situru tananan lantang ta solan nasang sidaruna tu rombongan langan laki kabio santung laki kabi iriti bulawan yang matu katongkonan kamarintinan na keluarga nenek laka sama siturusan sangat yang karena keluarga nenek laka batu nenek indah domai lea ropo tu rampo metan tamarendeng kenen megundai saraka rampo metua painan kalua talimbong tamate ada anaran te kalua tasik tamate sangka ana tandung kalonaran di timang mak bulu sang lampa di rande maau tangkile soan din nasyaupa na katongkonan tala sumpu langan lolok na upo pendaunan na natang lapin nilakan natang pes sanisia. Oh
Iya, dong ni mata sulam ni kita nak ini nang kaki. Waktu ini aku pedong jom. Iya. Oke guys. Oke, hati-hati Om. Hujan lagi. Sekarang hujan matahari pemirsa. Hujan matahari ini Bu. Iya, hujan matahari. Hujan berkat. Tapi lagi satu deh, nenek lagi pa tasuna si Darana ada sudah tiba membangkit ya. Tara bandita, nada dari sampai berapa? Habis. Bandit. Bandita, ini bukan doa Bandita, parimu Emirates deh. Sekretaris Jemaat deh. Bendahara Jemaat deh. Pendeta Magat deh. Tanggung. Tatang sa ada darwa. Kuster ada darwa. Sound system dari saya. Gora-gora tanggung ada darwa. Lurah KPT. Stop kelurahan deh. KPT. Pacamat deh. Kamu sebagai deh. Babisa deh. PKK KPT. RT. Lingkungan ada. Lingkungan ada. RT Toa ada. RT Pak ada. RT ada.
Lingkungan Teko Batu Tesularte na. Lingkungan Biyata. Di mo titawa ta jong pemirsa watlo na di nalisi. Watlo nalisi ya. Lama nila ko na tawagan to kayo te. Bumasa ang tabo na te. Nilimarungan to mo te. Bola mitikan kate. Kurang gitu. Nei pote. Tarongko. Bayu te tampo. Satu serangga. Hermante Betanluan. Pite Ayo. Simon Romo. Pembide Lavane. Papadini Betanluan. Waduh surah kabisa teh. Papasen gede berapa? Pengaruh teh apa? Tanganmu. Puasa teh mendetek.
Bro. Weh, jangan tawata jong ni na, may alas siya. Tawata. May alas siya. Dati, tenda jong tu. Kita nak beri-beri kita tamat sini deh. Baru pempan, mantap mana? Oh, mana kan?
Oh banyak makanan. Lihat. Kawin ako, anak tunggu terus no ako masayang. Dan dek sama semua sisi kadaran nanti tomate. Menulu lako tongkonan saruran batu. Batu. Yatu nani butuh tomate. Mulai lamai pasangan dua lembang. Selan kalembang di sana tokole. La tokole. Yatu selan tokole. Anak-anak dua lembang. Di sana sembah. Sembah. Udah dia petela. Bisa-bisa. Lanto kole. Dan itu petela. Ya ke petela. Saya kebeli lo burake, do banana salenda. Kami sudah makan. Ya tu saya kebeli di sana lagi hubungan. Kursi. Kemarin bayarku Kursi lah. tokeran. Yo tokeran. Itu yang kalau rumah na resep kami lah. Melera dengan tobacco. Ya tu melera dengan tobacco. Di sana lagi besu. Ada pakai masalah Anak-anak petela. Masalah padang. Nasa pila mga talenta ang babae ni, may nawaman tobato yung bantu saruran. Dali tayo karwa. Dali tayo karwa. Dali nire, tatama sa isang anilo. Dari Semba, dari Jorron, dari itu Taruh Padang, dari Neloso, dari itu Nembelo, dari Pabu, dari Nekalesu Taman, jadi ada tomate, dari Yo Dilo. Dari Semba, bumi. Dalam kabupaten Semba Arai. Dari Neloso. Oh, nama siapa harus punca na. Dari Pabu. Dari Jorron. Dari Nembelo. Berarti membela daerah mana ini? Bos di daerah Makale ini. Dari Taruh Padang. Dari Nekalesu Taman. Ya jadi lo. Mana tahu keruan dulu kewene. Lah keruan dari itu sangat semua di Mentara. Di Mentara. Udah dia dua Padang. Udah dia dua Tanah. Apa? Dua Padang tiada kalang. Dari Netara, dari Soilang, dari Nebitang, dari Kodaran. Susito, sulit mai. Saya urake. Bawa ini na sama mana na sama balungan. Jangan letado. Ya letado. Kemudian ya telah kena mati pisan.
Nadian leitan no mapenduan. Ya tele no mapenduan. Seto na sesa. Lo melimbo. Bisa ka soreng. Pokoknya ni je anak-anak leitan no mabebisan. Main abang tenan na. Dari mbira tetomate. Dari do penungan. Dari nesusule. Biar mbira tetomate to. Jadi nesusule. Malay pokoknya anak-anak dote dolo yo saremang dari papaku dari tau kasera ya te tomate may mapitalun na mapindon na yung may tampak itu. Jadi pada waktu itu sangat semua jangan kadang-kadang nanti tomate jomai tomatona pada waktu aku semangat